The views and opinions expressed by the hosts in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Welcome to the another episode ng Noka rin pisasabihan na rin aliwalawang issues na makapanahon kareng kayanakan. And ako'y John. I'm Joel. I'm Red. I'm Bree, and this is... Y.V Matters! Oh. So, yung topic tamong ini masyado yung sensitive. Kasi metong niya ini kareng peka maragula issues or may usong issues ngayon. Like, yung topic tamo ngayon kasi is burnout. Burnout. Yan yung burnout ba, uso na ba dati? Like, itang generation dati ba, mauso itang word of burnout? Siguro yung word, Aliyah. Pero afi feel din. And then mo sasabi itang word of burnout. Feeling ko kasi, di ba pag burnout ba lang, itang overwork, completely exhausted ko. Siguro afi feel pero ede mo sasabi pa itang word of burnout. Kumbaga, experience na mabe-burnout na lang, pero ede mo identify in such a term na mabe-burnout na lang pala. Aliko balo kung yako mo, pero bala mo kareng halos kakilala kong mga tuwa. Bala mo ilarang tipong maglambat kang work. Bala mo ito. Bala mo akakit mo na, minsan ko tanga mula, ay 20 years na ako kang work ko. So bala mo feeling ko, makantala ka dedicated, makantala. Bala mo feeling ko alila usog, bala mo aliuso yung burnout karela. Bala mo kanya. Before? Wow. Kasi feeling ko generation medyo sensitive Wow. lang. Nakarakala ko balo. Wow. As in, so speaking ketang amanwan mo, kareng magobra ilang maglambat 20 years. Pag mababurn out ka mo backing work, like aliwang factor na kaka-burnout mo? Yeah ko ali work. Personally, I feel kung may burnout ko kayong school. Kasi ating time na third year ko, mag-OJT ko, graveyard shift, lulog ko. OJT? Graveyard? Awa! Call center? Ali. High pitch? Ken ko kasing keng airport. So, ating sasaganan nila retang eroplano. Tawari, abak lang maglandang eroplano. Ali, lungog ko. Ali ko mga okay, 6 p.m. bawal na mag-land. Well, ano man curfew. nyo ta office or zing airport. Aliya. Airport. I feel ko may burnout ko at 8 p.m. Sorry, tulog. seryoso ta pala dapat. Pero dahil Clark ya pa, 6 pa magbiyahe na ako. O kaya nga kung abak mag-out tong 6 a.m. O kaya tingkang school work. Tambala mo, feel ko sagad na sagad. Kasi gagana ko katawan keng OJT, tas ing utak keng school. Bala mo kaya ta ako may burnout. Keng school. Or baka ketame mo experience Wow, keta. itang makatambage tapos kaka-pressurean me. So feeling mo burnout ka? Waya ko kaya tang makantang bagay keng school OJT, kaya ta kaya apil. Okay. How about you? Isipan ko kasi nung may burnout na ako eh. Oh, liwanag kiga. Ay ka na mo. Ano pa kasi lang mo? King pa mag-obra siguro, ali mismo ing obra. Feeling ko kasi okay naman king obra. Pero, feeling ko mag-start king mag-work ka pero ala kang progress kang life. Ali kung hari mo, ating kang boring saluan or tambala mo, syempre as a breadwinner ka, makayan. Tambala mo feeling mo ala ka pang araratang pero mag-work na kang mag-work. Siguro ka rin niya, minsan mga paisip ka mo na, para no ka rin kumag-work. Balam kabod ka papagal. Wow, pagalya mo. Routine niya kasi. Minsan kasi, ika mismo, actually mag-start, para ka kung mag-start, yung pressure yan. Minsan, pe-pressurean mo yung sarili mo, kaya over-burn out ka. Kunwari, ketang kalupan na ni sinabi mo,
iya ko kasi atin kong part na atin kong buring saluan. Or dapat king 2020 makanini, atin na akong makanini. Pero bala mo pe-pressurean king sarili ko, pero pag ali kay a-achieve ta, bala mo mababurnout ko. Milala ko passion keta. Milala ko pagka-passionated ko na a-achieve kay itang baging ita. So question, may burnout na kayo? Like, king aliwang bagay, ali mo king work, may burnout na kayo and makanano overcome ito. Wait. Makanano tayong i-defining burnout? Para sabi ko na makanano kung sure may burnout na ako, burnout ya ba talaga? Okay. Or, Sige, makanini. I-define tayo, like karetang previous episode tamo, let's make it simpler, makanya. Sabi mo may burnout ka kapag feel mo na itang masasagad ka, tapos feel mo ala kang direction, makanyan. I mean, alwaiting dictionary definition na, pero kaya katamo, as a youth, i-define tayo king makanta para mas makarelate tamo. Itang feel mo may sagad ka, and then kukotnan mo yung sarili mo na parang, am I serving my purpose, makanyan. Tapos itang feel mo, masasagad ka, and then ala kang kapupuntan, makanyan. Ka maging effective, kumbaga. Minsan kasi mo balo nung mababurnout ka ba or mapagal ka mo? wow. Na burnout ka ba or ala ka mong painawa? Wow. Makanta. Pero kasi kapag mapagal ka mo, at kapag may kapagpainawa ka, okay na ka kaagad, di ba? Pero hanggang halimbawa, may kapagpainawa ka, makanyan, tapos at pa rin itang feeling na bala mong madadown ka, bala mo ala kang self-fulfillment, makanyan, I guess we can say, it is safe to say na mabiburn out na ka, makanyan. Kasi kapag mabiburn out na ka, ating may aapektuhan na alwa. Pwede ing social life mo, ing work life mo, at saka retang bagay na usually mong gagawan na kumbaga maging aliwaing treatment mo ka rin. So, may burnout na ka? Halika. Ali ka Grabe pa? na. Sana all. Feel ko ali. Ikaw, may burnout na kayo? Wow, ako feeling ko once in a while din talaga. Bala mo ratang dating makapagpasaya ka kung nagagawan ko. Bala mo kapag atin time na bala mo talagang alala talagang effect. Kumbaga, atsuna ako mo kaya. Since ako makastop mag-work, kasi hindi numamayad ka rin bills and all, di ba? So, bala mo yung malalyari ka ako, bala mo lulutang ko mo that moment. Itang tipong, migising ka, mag-obra, migising ka, panandaman ko, pero ala ka mong choice. So, makanano may overcome itang makantang bagay para aiwasan mong ma-burnout ka? Or makanano may overcome para ma-burnout ka? I mean, may burnout ka. Ko kasi yung first move ko talaga kareng makanyan, babalikan ko laran dati kong gagawan. Ali, babalikan rin tao, pero babalikan laran dati kong gagawan. Agad na sa yung sarili mo na. Bakit? Alata mo Ali, ito sa biya kasi kanya, wala. iya mo yung... Defensive yan. Ali, agad kareng eh. kakayan mo kanta kasi bala mo, it's either try ko lang pang balikan dito makapagpasaya ka ako dati. Kapag alila ka effective, mantun pong try aliwang gawan. Kasi ali ko pwedeng ma-stuck keng metong bagay. Kasi totoo itong sinabi mo, minsan hanggang painawan mo ng painawan, ala mo rin. Mapagal Watch pa rin tang feeling. Watch pa rin yung feeling. Malamakan tayo. Siguro nung mababurnout ka, kayang work makanya, kayang luwa mong Ita related kaya ka? related. Personally, may burnout na ka ba? Wakalo pag ito sinabi ko na Sa mga nanong may overcome itang... Ita may burnout ka. Kasi wala may burnout ko kanta kasi mapagal kayo ulit-ulit din yung routine eh. Pero anyang mag-stop na itang makantang routine, eventually, regain ko naman na ulit ang energy ko, napagtuunan ko na, kalupa kang red, bala mo, Manton yung aliwang, I mean, babalikan dalikan ko na. lahat ang things I love to do. Siyempre, after nito, mag-vacation na ako, so I started painting makanyan slowly. Bala mo, regain ko ulit ang energy ko. Ika, feel mo na ba ita? Ma-burnout ko kasi dahil din ka na ako. Dahil pa-pressurean kayo yung sarili ko. Mag-set kang goals, mag-amit, ma-disappoint ka kang sarili Kasi mo. ng pandemic, makwento ko lang. Share ko lang. Share ko lang. Sige. Kasi mag-business ko eh. So dapat 2021, makanini na ako. Atin na akong sakin, atin na akong bali, atin na akong makanini.
So, hanggang mila ko passion ketang business ita kasi alike amit itang buriku. Kumbaga bala mo, may burnout ko hanggang at itang milala ko kugana kimbi. Siguro apin titang definition na itang burnout talaga na milala ko ka Drive. Wow. Magawan ng Or- everyday. wala mo milala ko ka hope or pag-asa kimbi. Totoo. Oo, tagaking miras magaking madaw naka mga niyan. Siguro sa tingin niyo makananula kay anak. I mean pilang age or makananula ka anak ding maka-experience na mababurnout or balo na nebay ta. Kaya generation tamo nga ni. Kaya generation tamo nga ni, alang definite age. Wow. Kasi nung nanong mafe-feed ka rela, like yung social media, makanyan. Lalo, ako, ano yung apansin ko, kapag ating mig-post na malungkot ya, migpakalbo ya, makanyan, tapos, pansin ko niya karakal views, sa niya karakal share. Tapos bigla, in comment na nitang kaya, ay tong i-share niya, tapos yung caption is, I feel you, anang makanyan. Tong mabentaya ka ring yuta. So, since ita ing mafe-feed ka ring anak, hanggang ilang mabiburnout, feel da, mabiburnout lang, makanyan. Ita mo yung feel ko, ne? So, wala yung definite age. In social media kasi, in cater na all ages eh. Basta ating kang access king social media, pwede kang ma-feed nung nanong pa-post na ka rin. So, para ka na ako, alaying definite age. Same. Alaping kaya, alang certain age. Siguro, deng anak-anak, naman anak-anak. Puta, feel da rin tang papagala, pero eda pa balo. Kasi feeling ko wala naman keng edad tang feel mo yung makantang bagay. Siguro at yung keng gagawan mo eh. More likely nung nanonay nga experience mo. Kaya tama feel tang may burnout ka, pero I don't think there's a certain age. Mataas sabi mong ma-burnout ka. May mababurnout na eh. Mga Gen Z siguro, sabi ko. Gen Z, hanggang current generation ngayon and all. Kasi, akit yun naman when it comes to mental health, na pisasabihan ka rin mga tuwa. Pare sabihan mo may burnout, kuha mo ka rin pengari mo. Pagal ka, mga tudtud mo yan. Kaka-cellphone. Cellphone mo yan, Kaka-cellphone mo yan. Pero, di ba, makantayin mo muna sabihan na kasi, ila kasi alang make remind ka rin na atin talagang burnout. Bala mo, netong yamoy ta kareng kailangan mo endure, party na hindi, makanyan niya. Pero dahil ngayon yung generation tamo, Gen Z up until today, mas clear ta na kay mental health kasi ngayon yan. So, aware ta na okay, burnout ini. Ma-acknowledge na. Kumbaga, tintana lagyo para kanita. And, Madadiagnose na eh. wow, kumbaga, baluta na nung nanuya ba talaga yung panandaman tamo right now. Kaya feeling ko mas aware mo, kaya mas baludang i-claim na, okay, burnout din. Wala mo. So, ulit tayo sabi nung nanoya talaga yung age na. Yes. Since alika may burnout, masyado ka kasing kaya, eh? Kaya mo ma-burnout, masyado kang strong. Nanong abi mong tips para prevent na ring youth na maiwas lang kay pagiging burnout na? Actually, tiran may itang term na prevent manta. Ali naman dahil ali kong mabiburnout, tanya sasabihan kong ali kong mabiburnout. Kumbaga kapag feel ko na itang bala mong going there na ako, yung gagawan ko is I take a pause, makanyan. And then, isipan ko, nano bang reason o ba't ako Kenny? If mabiburn out ko king school, makanyan, or mabiburn out ko king school, bala mo, kutnan mo yung sarili mo, bakit ka ba mag-aral, makanta? If mag-aral ka para mayari ka, to have a better future, then panghugutan mo itang bagay nga ita para kumbaga re-energize ka, makanyan. And king work naman, bakit ka ba mag-work mo na? Kutnan mo yung sarili mo nung nanong purpose mo nung nakarin ka ngayon. Ito yung laging kukutang ko yung sarili ko na, bakit ko ba at yung ngayon, Kenny, makanyan. Ngayon, nung alike fulfill itang purpose ko, then make as well, kumbaga, make a redirection king be ako makanyan. But since at yung Kenny, makanyan, panikayong paksabihan sa sarili ko. Panikay, ali ko may burnout pero ali, kumbaga kakayan king sarili ko, kung alang aliwang sumawap kaya ka, best na sumawap kaya ka, nang alawang sarili mo. Alang aliwang best na mag-encourage kaya ka, nang alawang sarili mo, makanyan. Kasi dimdam may baitang kagising mo king abak, makanyan. Di nan may time sarili mo lumawa kang salamin.
And then, nung alam mo, di ba, nung bisa ka maging engineer, sabi mo, good morning, engineer, tang makanta. So, maka-encourage siya, nano-innovate ang term, tang maka-uplift emotions, Kumbaga bala mo, use your purpose as a reminder. Yes. Alam, Karakal ko sinabi, ito mo talaga. ito pala yung line na ito. Ito na, karing mabiburnout, Ken, use your purpose to remind yourself na para ay ka ma-burnout, i-remind mo yung sarili mo, o batatyo ka, Ken, and where you are heading or where you want to be headed, makanyan. So please stay tuned with us. So king next part na ng show, i-share me naman retang real life experience me na possible na makasahog kayo. Stay tuned! Welcome back mga ka-Y.V. Kamukha ng sinabi ni Joel kanina, pag-uusapan natin ngayon yung pag-share namin ng real life experiences. Question. Despite your young ages, what has been the most important life lessons you've learned, experience that you can share with the viewers or para ka ring youth? Sakit na? Masakit yakin. It's important life. Kwentong pang MMK ya pala. Yay, Joel, feeling ko atin niya. Mumuna At yan. tinali dahil dakal ko experience, nali dahil kang edad. Pero ako, ang peka share ko is, Halika tatakot maging aliwa. Makanyan. It doesn't mean that you are different with other people, then you do not matter. Makanyan. Halimbawa, atin kang desisyon na ika mo kita, it's fine. Okay mo na manindigan ka, okay mong tumindig ka. Wow. And sabi ko rin na kitang pamanindigan mo, it doesn't make you less as a person, makanyan. And siguro buri kayo mong i-quote ni na, it doesn't mean that everybody does it, then apinay tang usto, di ba? So my point is na hanggang ikaw mong aliwa, pero nung balo mo na ika naman gagawa king usto, or ika naman ing makausto, I don't think that's gonna be a problem. How important is it to ask for help from people who have more experience than us? Kunwari ka rin parents, ka rin siblings, or ka rin friends. Makanano ya ka-importante na mag-ask kang help karela. Siguro it is important to ask for help para at least may ka-idea ka na rin possible options na gawan mo kayong specific scenario. Pero at the same time, at yun pa rin kaya ka talaga decision, di ba? Kasi ika pa rin misip kung, okay, kapag gawa kayo ni rin possible outcome. Kapag gawa kayo ni ninong manasakit, ninong mitura, ninong may apektuan and all. Pero kapag asking for help kasi, most likely, yung bibiyada is experiences da or pwede rin malyari. Minsan kasi yatin tamong outcome na alita mo foresee na, ay, wow, possible yarin pala ito. So, it doesn't mean na kapag mag-ask kang help, tukin mo na agad. Kailangan may pa rin pag-isipan personally. And the more na marakal ka options, the more kakakit na, okay, na ano ba yung pinaka-best na pwede kong gawan kayo. Kaya apin siguro yung pwede tamo i-take away ka. Sa ali naman marok, marok manyad kay manyad sa ope. Of course. The end of the day, ika pa rin yung sumaup yung sarili mo, hanggang na naman sabihan da kaya ka, di ba? Yeah. At saka kaya ito sabi dapin, ali mo kailangan experience, itang pamagkamali para mabiyasa ka. So kapag may ngutang kamali mo aranasan nito, or kumbaga, nantay tang mag-stand yan na, kailangan din aranasan, atin niyang kilala na aranasan nito. Wow. So to prevent nung nanamang malyaring negative kaya ka, it's really okay to ask. And asking someone for help doesn't make you, it doesn't make you less. It doesn't make you weak. Minsan kasi pag mag-ask kang help, bala mo atin kang kaya. Atin kang utang na loob. Makanta. Kumbaga, possibility. Yeah. pag kumbaga, bala mo dapat atin kang ibalik kaya. Kunwari may nyad kang help, dapat atin ka din, balo mong atin kang ibalik kaya. Pero syempre, manton ka ding right person na ninong anyawaran mo. Na balo mong alina kasumbatan. Yes. Question.
nano ing pekamaragul problema na harapan da ring youth. And makanano sa tingin niyo na makanano dalang harapan ditong problemang areta? Yako, personally, bala mo yung peka problem hinarap ko, itang pressure, itang mape-pressure ko. Kung wari, kayang age ko ngayon ikit kay itang kabatch ko, ating niya successful business. Kaya may pressure ko na, ayatin ang araratan keng biye, yako ala, makanini ko pa din. Ngayon in-overcome ko ito, lako ko yung pressure sa sarili ko kasi sinabi ko na nakyaman pare-parehas calling, nakyaman pare-parehas talagang Pares kwento. wow. King beer. Bakali ko makanta kwento. So, sinet king goals kong straight, tutokyan kaya mo ito, papunta ka rin. Ito, maging kong okay, mila ko yung pressure na dapat maka-achieve kong something for me. Ali itang achieve kitang something na in-achieve darin. So, no pressure na makanta. So ika, as a youth, nano sa tingin mo? Ako, Aliyah, para ka na ako, pero common niya ka ring youth is masyadong matas in competition level ka ring youth. Masyado lang competitive. Wow, masyado lang competitive ring youth. And kapag kitang binanggit na, di ba, mapipressure ya kasi ko-compare na yung sarili na karing aliwa. Nung bisa kang mag-compare, i-compare mo yung sarili mo kitang dating ika. Nung mag-progress ka, that's okay. Kasi, Tapos talaga ito eh. Pag wow. mag-progress ka kitang manibat dati. I guess it's still a success. Makanta. Kasi nung i-compare me itang metong, kasi ating maranon na maging successful, ating anak na maging, ating matwa na maging successful. Pero, if you will compare your situation to your old self or to your previous self, nung mag-grow ka, even it's just a little, it's still growth, di ba? Pero makanano bang mag-start king kay yung problem? Nino ing mag-start king problema? Sa tingin niyo ba, maging factor ba na, ay, ako yung problema eh. Kanya milyari niya eh. Or makatadhana mo talaga na yung problema, experience me. Para din kasi kaya ka, para atin kang abalo. It's part of life. Eh. Minuwaring taong alang problema, di ba? It's just on how we face it. No? Feeling ko wala kang problema dyan. Tita, it's always part of life. Totoo din naman. And at the same time, feeling ko ala naman din start, ala rin, siguro dakal end. Pero kasi after an end, atin na naman problema. It's a constant challenge din talaga. And at the same time, siguro apin din taing, siguro pagkakasulat na ning kahit Diemon. Yung kwento. kwento ning Vietnam. Ang kwento ni... Di ba? MMK tama. So, chuta naging makanyang pisa sabihan ka ring life or naning lesson na abalo tamo king life. Siguro bilang maging last question and sagutan nyo na rin ini pinaka-last question nano ing true definition ng success. Dahil ngayon at pisabi tamo ating tam problem, ding lesson king kareng life tamo. So ngayon nano itang definition ng success kaya. Success for me is just doing the best that I can in every situation. I don't care about the outcome. I don't care if the outcome is a failure, a failed one, or maging successful yaman. Ang importante kasi kako, I'm just doing my best at that certain moment, yung best decision na agawa ko, yung best performance na agawa ko, yung best thing na pwede kong gawan at that moment, and I'll be okay with that. Maging kontento ko pa rin. Kasi at the end of the day, aliko tatalan ko nano ing maging outcome eh. Pwede kasing mag-fail ya hanggang gawa ko yung best ko. Pwede naman din na mag-pay off ya as a successful one. Pero sabi ko, Pin, I don't care about the outcome. Basta yung gawa ko, kontento ko kayong gawa ko, binya ko yung best ko, and I'm okay with that. Apin yung pinaka-definition na ng success ka. Siguro ka ako yung success once na ikit ko la rin maging successful ding abe ako. Kumbaga, if mamangat ko, ako buring malalakwan lang. Kumbaga, mamangat kang ka-Y.V. Either nga chuna ko kini. Chula pa kini ring abe ako. Ako, ali ko pa asabing successful ko. Hanggat ali kami mag-meet king babo. So, kasantinitan definition niya king success na itang success kapag it doesn't matter nung para ka rin aliwan tao mag-fail ka as long as na balam king sarili mo, na binyeming best mo,
it's still success, mga yan. Ika naman ing success is, it's success for others as well. Na alim may considering sarili mong successful, nung ring aliwa, malalakwan. Nung ding makapaligid kaya Wow, ka, ireta- alila rin maging successful. So, nakatamo ka pisabyan tayong burnout, pisabyan tamo nung makanano tayo overcome ito. Pero ing city government na po ning San Fernando, atin niya pong ka-Y.V hotline, nanungno ka rin, pwede tamo pong mouse. And ako, o-open kay ing account ko at siguro karen din ka-Y.V ako na if ever you need someone to talk to, at syo kami Kenny, pwede kayo mag-message king Facebook page na ng Y.V Matters. And we are willing to help. Katang extent na agyumi, syempre. So, ayan medyo mabayat or deep yaing pisabyan tamong ini about burnout. Pero ating ways para alita mo miras ka rin. So, in city government po, atin niya pong ka-Y.V hotline. If you need someone to talk to, alikay pong marineng mouse, mga kanyan. And ako po, and I believe rin ka-Y.V ako rin na we are willing to open our personal accounts, makanyan o King Y.V Matters Facebook page. If atin kayong kailangan or bisa kayong makipagkwento para mo ma-release kayo na ng pagdalanan niyo. So, we are willing to help. So, dakal pong salamat and we hope na karetang personal experience me atin kaming a-impart kaya kayo. So, kita-kits po king kaya katamong next episode. Once again, ako'y Joel. Kaya ako'y John. Ako'y Bri. And I'm Red, and this is... Y.V Matters! Matters, matters, matters.